Díagrit tá Puzal nua a going agus tám ag lorg iwwer bith éasca chun tosnú. Tá líne an sin agus níl ach gá spás deireadh agus feicim trí anseo. So tá trí iarú sa líne seo agus tá 8 iarú freisin. So feicim cáiliúin an sin le gá spás go Bearnaí agus cad táimid ag iarú. Táimid ag iarú iwwer 4 agus iwwer 8. San bhosca sin níl iwwer 2 a going fós ach tá 2 anseo agus níl ach an bearna sin fágtha le haghaidh iwwer 2. So 1, 2, 3 tá 4 hús an sin. So téann an 4 isteach an seo. Agus cad a dúirt mé nó mé dó hin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agus an seo táimid ag iarú iwwer 8 freisin. Ceirceáir? Agus tá iwwer 3 ar iarú an seo. So tá iwwer 7 ag dul an seo. If you don't speak Irish, the word I'm using for missing is iarú, or some people pronounce it irig. So if I say we're missing an iwwer 2 an sin sa bhosca seo, dearm go bhfuil iwwer 2 ar iarú. If you say ag iarú, you activate that word and say that I am looking. So táim ag iarú na hibreacha atá ar iarú. And as I say, depending where you are in Ireland, bhreathann sé ar an áit. All depends what kind of Irish you're speaking, or an cúige. You'll hear some people saying ag iarú or ar iarú, and you'll hear some people saying ag iarú. And okay, so tá 3 anseo. Táimid ag iarú iwwer 9 agus iwwer 7 an líne seo. Tá iwwer 7 hí staire an seo, so sin an bearna le haghaidh iwwer 7 san chéad líne. Tá iwwer 9 an seo ach tá rabhadh idir an chá bearna sin le haghaidh iwwer 9. 1, 2, 3, 3, yeah, tá iwwer 3 ag sin. Iwwer 9 agus iwwer 6, tá iwwer 6 híos an sin. Right. Tá iwwer 4 ar iarú sa bhosca seo. So
Cuairimiid iver a cahar an seo agus tá iver a haon híos an sin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin just check beag. The Irish word for check is check. Slightly different emphasis. It's SEIC. Agus déanam check go minic mar déanam botún go minic. I make mistakes plenty frequently, so I try and do an old check from time to time. Okay. And so Bearnaí. An féidir léim Líon na Bearnaí or na Bearnaí a líonú. Cahar. 5, 6, 7, 8. Táine 3. Cahar. Tá cahar an sin agus an sin. Táine cahar an sin. 3 cahar. 5. Tá 5 thuas an seo. So táine 5 an seo. Úsáidim peann gurram. I use a blue pen. Sin na hivracha, the numbers. The colors are nathanna. Tá na hivracha seo dú, no dove, black. Ach úsáidim peann gurram. Chun codar snácht a dhéanamh to create a contrast. Dó mar tá ibre dó an seo. Fágann sé ibre a 7. Tá ibre a 6. Fós ar 3, 4, 5, 6, 6. So, sorry. 3, 7, 9. Tá 3 an seo agus an seo, so fágann sé ibre a 9. Le haigh an spás seo. Tá 3 an seo. Agus níl ach spás amháin fágtha sa chalún sin. So, cílíonn sé sin, go bhfuil míid géirí ibre a 5. Spás is the word for space. So I can use spás or I can use Bearnaí for these singular boxes. Buska is the word for box. I try and use the word buska for the wider 3x3 grids that you need the full run of Ivrica for. Ivra Cahar. Ivra Hain. 3 Seacht. Agus fágann sé sin ibre a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Bearnaí 1. Fágtha.
Mead Beagnach Creeknaha. Beagnach almost. We're almost finished. Beagnach Danta. Almost done. Neil Iver a Hain. Aaron Collion Shin Fos. Collion is the word for column, and collion is plural as well. I'll say on collion Shin Lahai for one column, or I'll say na collion on Shin, these two collion. These lines, we call them Lena. You talk about one Lena a wine, or Ka nu tree Lienta. So it pluralize with a T in that instance, Lienta. And also, in case you were caught me saying the word awan, no Ga, for 1 and 2 when we're counting, we have slightly different words for when we're counting out. So if we're counting out Shin Lena awan, Shin Ga Lena, that's different. Shin Difriel Focal Lahai on Iver a Hain. So the word for the actual number, we call it Ain, or Iver a Hain, Iver a Do. But when we're counting out, we say it's Lena awan, no Ga Lena, 2 lines. So my cainte agus a cainte an sin, I need to be exmuinu, thinking. Right, so Iver a Hain iru Selena seo, agus Selena seo, agus a busca seo, agus a busca seo. Three, car, cúig, sé, seacht, acht, ní. Ein, three, sé. Yeah, ever sé. Ten sound shut, so ever hand, 10 sound shut, ever hand, do, 3, car, cúig, sé, seacht, acht, ein, do, 3, car, cúig, sé, seacht, acht, ní. Ein, do, 3, car, cúig, sé, seacht, acht, ní. My galore. Very well. All good. Ceapan go bhfuil míad críochnaithe le haigh an puzzle seo.